Pomaže Bog, draga braćo i sestre. Ja sam sveštenik Ljubiša Kostić, sveštenik pri parohiji Svetog Vaskrsenja Hristovog u Nišu, opet pri bogosloviji Svete braće Kirila i Metodije u Nišu. Velika mi je čast i duhovna radost što mogu ovim putem da vam se obratim i da učestvujem u ovom duhovnom programu koji je organizovala naša parohija tokom Vaskršnjeg posta. Također veliku zahvalnost dugujemo i našem starešini, ocu Bobanu Stojkoviću, koji se zaista trudi da na pravi način upotpuni sve duhovne događaje i dešavanja pri našoj parohiji, a koje se uvijek dešavaju sa blagoslovom preosveštenog episkopa našeg vladike Arsenija. Mi ćemo danas govoriti o svetoj tajni braka. Međutim, pre nego što krenemo sa svetom tajnom braka, pomenut ćemo da ćemo govoriti i o samim svetim tajnama, koje su to svete tajne, koji je broj svetih tajni. Zatim ćemo pomenuti i doživljaj braka u Starom zavetu, u Novom zavetu, u ranohrišćanskoj crkvi, tokom prvih nekoliko vekova, zatim pojam braka u Vizantiji i najzad pomenut ćemo na kraju i samu strukturu braka. Tako da, kada govorimo o svetim tajnama, treba napomenuti da sve te tajne doživljene u hrišćanstvu jesu tajne o kojima zapravo mi znamo nešto. Obično ljudi, pa i u crkvi, misle da kada kažemo tajna, da se to odnosi na nešto nepoznato, nešto što mi ne znamo, što samo Bog zna i tako dalje. Međutim, prvi hrišćani, kada bi pominjali pojam tajne, oni su podrazumevali da je to tajna koja je njima poznata i za koju oni znaju. Na primjer, za obične ljude hleb i vino su obični hleb i vino, dok za prve hrišćane hleb i vino su zapravo tajna tela i krvi Gospodnje. Također za običnog čovjeka, kada vidi sveštenika, sveštenik je običan čovjek. Međutim, za vernike sveštenik je zapravo jedna posebna ličnost koja služi svetu liturgiju, vrši krštenje, vrši venčanje i tako dalje. Dakle, to je zapravo taj neki tajanstveni osjećaj i doživljaj prvih hrišćana kada bi govorili o tajnama i o svetim tajnama. Naime, u prvobitnom hrišćanstvu sve je bila tajna, da kažemo. Crkva je tajna na tajnama. Bog je tajna. Sami čovjek zapravo tajna. Tako da nije bilo podele kakvu danas imamo na 7 svetih tajne. Evo, na primjer, pozvat ćemo se na reči oca Justina Popovića, svetog Justina Ćelijskog, koji kada govori o svetim tajnama kaže sljedeće: sve je tajna, i to sveta tajna Božja. List ljubičice, kakva sveta tajna Božja. Leptirić, kakva sveta tajna Božja. A čovek, kakva sveta tajna Božja, sve tajna. Dakle, za svetog Justina Ćelijskog i čovek je više od svega, sve tajna. On čovjeka naziva sve tajnom, dakle velikom tajnom. U tom smislu treba pomenuti da zapravo ovaj broj o kome danas govorimo, broj svetih tajni, koji je broj savršenstva i Božji broj po jevrejskom iskustvu, broj 7, u prvobitnom hrišćanstvu nije se na taj način doživljavao. Naime, ova podela na 7 svetih tajni, ona je nastala mnogo kasnije, dakle, tek u drugom milenijumu hrišćanstva, od 13., 14., 15. veka i prvenstveno je nastala kao podela na zapadu, odnosno u latinskoj crkvi, pa smo kasnije mi to poprimili, taj doživljaj. Zbog čega? Pazite, nekada se ranije smatralo da je sveta tajna i opelo. Također se smatralo da je i sveta tajna monaštvo, kao i da je osvećenje crkve sveta tajna. Dakle, broj svetih tajni
nije, da kažemo, bio isti koga danas imamo, naravno mislimo na broj 7, nego je nekada bio 9, neki put 10 i tako dalje. Kada govorimo o prvom milenijumu hrišćanstva, izdvajaju se 3 svete tajne, a to su sveta tajna krštenja, sveta tajna Evharistije i sveta tajna miropomazanja. U tom smislu zapravo sve ove ostale svete tajne koje danas imamo, one prvenstveno su predstavljale molitvu i to prvenstveno molitvu zajednice za nekoga. Na primjer, ako je u pitanju brak o kome danas govorimo, to je zapravo bila molitva celokupne crkve da brak između hrišćanke i hrišćanina bude blagosloven, da bude uspešan i oni bi odlazili zapravo kod episkopa da im on da blagoslov i tu bi se na svetoj liturgiji zapravo vršila sveta tajna braka, odnosno molitva za supružnike. To se isto dešavalo, draga braće i sestre, i kad u pitanju krštenja. Također, krštenja su se ranije obavljala tokom svete tajne liturgije i zapravo sve ove svete tajne su se vršile tokom liturgije, budući da je liturgija tajna nad tajnama i ona je zapravo bila verifikacija i izvor svim ostalim svetim tajnama. Zbog toga treba imati u vidu, dakle, da u crkvi zapravo nema samo 7 svetih tajni, nego sve što postoji jeste jedna sveta tajna. Kada je u pitanju starozavetno poimanje svete tajne braka ili venčanja, ako uzmemo u obziru sve ove tajne koje smo pomenuli, možemo zasigurno ustvrditi da brak i sveta tajna venčanja je zapravo najstarija sveta tajna od svih tajni. Kako i zbog čega? Pa upravo ako se budemo vratili daleko u prošlost kod Adama i Eve, vidjet ćemo da Gospod Bog blagosilja zajednicu Adama i Eve. Blagosilja njihov zajednički život. Tamo čitamo u Starom Zavetu na prvim stranicama, kaže, čovjek će ostaviti oca i mater svoju i prilepit će se ženi svojoj i bit će dvoje jedno telo. Dakle, jedna velika, velika sveta tajna koju će kasnije i apostol Pavle pomenuti i ponoviti u svojim poslanicama, upravo nazvati to sjedinjenje, tu zajedničku taj zajednički život svetom tajnom. Dakle, Gospod blagosilja i vidimo direktno Božji blagoslov kada je u pitanju čovjek i kada je u pitanju žena i kada je u pitanju njihov zajednički život. Dalje, vrlo je interesantno da u Starom Zavetu odnos između Izraelja, Jevreja i Boga je također okarakterisan kao jedna bračna zajednica. I zaista, kada čitamo Stari Zavet, mi vidimo da Izrael, budući da je vrlo često upadao u mnogoboštvo, vrlo često zaboravljao svog Boga Jahvea, u tim prilikama javljaju se proroci, dakle vođe naroda, koji su upravo na taj način, na način braka i odnos braka govorili o toj zajednici između Izraelja i Jahvea. Pa tako kada bi upadali u mnogoboštvo, proroci su govorili kako Izrael čini preljubu u odnosu na Jahvea. Dakle, on u tom mnogoboštvu, u tom idolopoklonstvu vrši preljubu kada zaboravlja svoga Boga Jahvea. Kada je u pitanju novozavjetni prostor, i tu imamo vrlo interesantne slike, a to je da je opet Hristos u Novom Zavetu doživljen kao ženik, a crkva je doživljena kao nevesta.
U otkrivenju upravo ove epitete nalazimo i tu se upravo u otkrivenju opisuje svadba ili gozba jagnjetova u Carstvu Božjem u budućnosti, gdje se Hristos zaista prikazuje kao ženik, a crkva se prikazuje kao nevesta. Sećamo se također, draga braća i sestre, da je Gospod Hristos prvo čudo koje učinio, upravo učinio na svadbi u Kani Galilejskoj, gdje je on blagoslovio vino i vrlo interesantno, baš u onom trenutku kada su svi bili polupijani, poluveseli i razdragani, Gospod tada još više blagosilja to vino kako bi zvanice bile radosne, srećne, vesele, jer sećamo se, bilo je upravo na to evanđelje se čita na svetoj tajni venčanja i tu je bio komentar gdje kažu da domaćin je izneo novo vino čak kasnije, jer obično svi daju novo vino na početku, pa kada se opiju onda daju staro vino, a ovaj domaćin gdje je Gospod Hristos blagoslovio, pretvorio vodu u vino, on je to vino novo, sveže dao i na kraju tog venčanja. Dakle, jedan zaista zanimljiv i lep detalj. Ovo govorimo i pominjemo jer postoje neke verske zajednice koje potpuno bacuju vino, ne koriste vino, na primjer piju širu, koje je slatko, mlado vino, blago vino, ali izbjegavaju vino, žestoko vino da piju. Također, kada govorimo o ranohrišćanskom poimanju braka, pomenuli smo dakle da brak sa ovim tipikom i poretkom koga danas imamo nije postojao u prvim vekovima hrišćanstva, nego je to bila jedna zajednička molitva crkve gdje bi se mladoženja i nevesta odveli kod episkopa i on bi ih blagoslovio njihovu zajednicu bračnu. Ovo što danas imamo, svetu tajnu venčanja, ovakav poredak kakav imamo, zapravo dugujemo vizantijskom periodu. U periodu Vizantije sveta tajna poprima upravo ove današnje obrise i poprima ovu današnju punoću svete tajne koju vršimo u crkvi. Naime, tu se zapravo brak doživljava kao jedna mala crkva, supružnici se doživljavaju kao kralj i kraljica, odnosno car i carica, i zbog toga se i krune dodeljuju supružnicima na svetoj tajni venčanja. Krune se nalaze u slovenskim crkvama, u srpskoj crkvi, u ruskoj crkvi i ostalim, dok, na primjer, interesantno je da u grčkoj crkvi supružnici ne nose krune, već nose vence iznad glave i sve vreme kumovi drže te vence iznad glave. Venac je zapravo simbol pobede, jedan veličanstveni simbol pobede koji se i ranije na olimpijskim igrama, pobednicima u tim igrama dodeljivao. Dakle, vidimo jednu duhovnu dimenziju, jednu dublju dimenziju braka kada je u pitanju taj vizantijski period, jer mladi, odnosno supružnici i sama porodica se doživljava kao mala crkva, kao domaća crkva, odnosno prostor gdje bi se zapravo uvežbavao podvig ljubavi, podvig bračnog života, odnosno podvig života u zajednici. Tako da zapravo mi dolazimo do pitanja koji je smisao braka, zašto crkva blagoslivlja brak. Neko bi rekao i duži period vremena se smatralo da brak zapravo ima funkciju reproduktivnu, da se rađaju deca, da se rađaju novi životi i tako dalje.
Međutim, možemo postaviti pitanje šta se dešava s onim brakovima gde nema dece, naročito u ovim vremenima kojim živimo. Često možemo naći zaista parove koji nemaju dece. U tom smislu dolazimo i do zaključka da je zapravo brak pre svega jedna škola ljubavi, škola podviga ljubavi i da se upravo u braku vežba čovek u ljubavi, jer je ljubav najveća vrlina koja je iznad svih ostalih vrlina. Na kraju možemo pomenuti i samu strukturu braka i po čemu se zapravo sveta tajna venčanja razlikuje u odnosu na druge svete tajne. Na početku imamo takozvano prstenovanje, odnosno zaruke. Šta to znači? To znači da supružnici, razmenjujući svoje prstenje, oni na taj način razmenjuju svoje poverenje, jer je zapravo prsten na ruci smisao poverenja u starozavetnom smislu i u novozavetnom smislu. Sećamo se onaj bludni sin koji se vraća kod oca. Taj bludni sin od oca dobija prsten, a prsten je upravo simbol poverenja, da mu je sve povereno zapravo. Dakle, u početku imamo prstenovanje, na početku svete tajne, i zatim ono što je isto interesantno, pored ove krune koje smo pomenuli, koje se stavljaju na glavu supružnicima, takođe njihove ruke se spajaju belim velom, odnosno oni se spajaju na taj način da oni budu povezani tokom svog života, da oni tokom svog života budu zapravo jedno. Takođe, kada govorimo o svetoj tajni braka, karakteristično je i onaj ophod oko svete ikone, odnosno ophod oko centralne ikone, gde 3 puta pravi se 3 kruga i peva se himna, odnosno tropar Isaije likuj, djeva imjevo čevje, što znači Isaija se raduje, jer djeva, ovde se misli na Bogorodicu, ona je začela i rodila je sina Emanuila. Dakle, opet i u tom rađanju Gospoda Hrista, o njegovom ploćenju, vidimo Božji blagoslov kada u pitanju sveta tajna braka. I zaista i Bogorodica će kasnije biti uvek uzor svim ženama, svim suprugama, da zapravo kroz svoje poslušanje, kroz svoju blagonaklonost pokazuje način na koji treba da svaka supruga doživljava svoga supruga, ali i ne samo to, nego i kako i muž treba da gleda na svoju ženu, da treba da je voli, da je ljubi, jer upravo to i sveti apostol Pavle spominje u svojim poslanicama. Za sam kraj želim da vas pozdravim i još jednom da iskažem zadovoljstvo i duhovnu radost što smo danas, samo ukratko, pomenuli svetu tajnu braka, što smo govorili o njoj, i nadam se da ćemo se vidjeti i u drugim predavanjima sa sličnim duhovnim sadržajem. Svako dobro, živi bili i blagosloveni.